nako kuJesu waphuma ngemini yakhe ethile efuna ukazivele namathupha lento eqhubekayo ngoba umyeni lo wakhe kuthiwa unomakhwapheni ngaphandle njengalalo makhwapheni lo makhwapheni unayo nomntwana aqonda ayomfikelela khona le esaloni hayi ke ufuna ukuyifaka le ndaba phaa kuye hayi aphethe sekuqanjana ngezandla kuseliwa uJesu ecunuke eganonwato wabefuna umpilisela umthela ngamanzi ampilayo funa ukuthi umakhwapheni noko akabukeka ngcono epinki maybe mhlawumbe hayi ke kukhona lesinye isidudla eceleni kwakhe simbiza uJesu imbiza mama Jesu imbiza kwakhe ezozinza nje bazothi mama kodwa bangakanani aphofu umdelo abizwa mama hayi ayiphelela apha indaba iyaqhubeka elimelemele lomyeni nguJesu aJesu umhlongo nanke uyongena khona lesaluni uyokhangela ngamakhwapheni wakhe uJesu yena ulibele ukuzistresa lapha ulibele ukuziphathela ingazi kanti kodwa uJesu lo wenza ngamabomu ngokwathi umhlongo hayi umhlongo wami wabhubha abeqonto bayi sehlukumezeke epheleleyo manje akasakwazi ukuqhubeka nokuhlukumeza ngoba jonga elimelemele lomyeni wakhe utshona phi kumakhwapheni akakhangela umkakhe nomakhwapheni le ufike uyazililisa nje ayekho mabokoboko kangabethwe nokubethwa okanye akho evidence akho ubungena vela zokuthi ubethiwe kodwa mjonge uyazililisa ube khona lo nomhlongo mjonge somamela lo nami ndinguJesu nengathani umhlongo ndamngcwaba mna nasekho loba ngafika omnye nje ukuthi uvuke ekuseni ngathi akunankinga kodwa wami umyeni ndamngcwaba akusekho nto enzobe ngiziyenza hayi nyani ukuthi le nto masendiyimamele sisandiyijongisisisa kanhlanga uJesu uyasenza namakhona izinto okwembonemo